kumenya ibyabayeho, ibiriho ndetse n'ibizabaho ni ihurizo rinyuza benshi mu kumenya niba hari icyo bazi cyangwa ntacyo bazi, kwiyungura ubumenyi ndetse n'ibindi. Wari uzi ko hari abantu babayeho muri ubu buzima ariko ukaba utabazi? Bamwe muri abo nibo tugiye kuganiraho uyu munsi. Ikaze. Njye wumva nitwa Gedeon. Uyu munsi mufitiye abantu 10 ishusho, ukambwira izina ry'uwo muntu. Uwa mbere, uyu muntu urabona ari nde? Yitwa Muhammad Ali. Uwa kabiri uri ku rutonde rw'uyu munsi urabona ari nde? Yitwa Genghis Khan, umuyobozi ndetse akaba ari n'uwavumbuye icyitwa nka Mongol Empire. Uwa gatatu w'uyu munsi, wowe urabona ari nde? Yitwa Julius Caesar, benshi bakunze kwita Julius Caesar. Uyu wa kane benshi muramuzi. Yitwa Nelson Mandela. Aho ugeze ku manota 10 umaze kugeza ngahe? Twakomeje. Uyu yitwa nde? Yitwa Galileo Galilei. Ku bantu bize amateka cyane, uyu ntabwo ari bubananire. Yitwa Napoleon Bonaparte. Inota rya kabiri ry'ubuntu riraje. Uyu nta muntu utamuzi. Yitwa Michael Jackson. Uyu we yitwa nde? Yitwa Ludwig van Beethoven. Ku bakunda ubugeni twagiye, inota ryanyu. Uyu we yitwa nde? Yitwa Leonardo da Vinci. Uyu we yitwa nde? Johannes Gutenberg. Uwa nyuma ari nawe uri kuri iyi foto urabona ari nde? Andika igisubizo cyawe muri commentaire. Tubashimiye ko mudukurikira. Kuba tarakora subscribe, follow ndetse n'ibindi wabikora aka kanya. Ese muri aba bantu bose wumvise ndetse nabo wagiye ubona babashe gufomboramo bangahe? Andika igisubizo cyawe muri commentaire. Njye wumvaga nitwa Gedeon. Nawe ubutaha.